Esanu Eradi a otumi botumi nyina so wadum tinene dey wasadi kwade amayembio fa bamu kasa mu asemra tumi so nya hoden so etimi ye free mpuchire biala mu sane ye free obonefo apo biala mu na ma wasem tayi mu etifo asem nante na so oba obenwu asem wo ye ho nya dan kwa me nkra odim ne abom pai amen amen ya da Eradi Nyankopon ase ene awie isuso se ode yankwa ache na wama yakonya se yankoso emo ne hundawuru obusiafo se awiabose ne yetenase ya yeni ade fufuro bia ye beka kire enipa ma efise kiro ne se obia Eradi asoma no no kan de Yakopon asem amen amen nti de bemu wo hu enipa ko enipa ne ye asema ikura no efise da uboni bia no ufra himfie ebeka asem fufuro bia apart from ensema ohene di asoma no watase ensema ohene di asoma no hu dawuru no obo nti obi a onyankopon asoma ne bia so oka nyankopon asem ena yeni asem bia manipa ese ye bodawuru se Kristo se babiem the gospel that bia ye kan ho asem Kristo o se ba ena awie mi wo ha isi a me se ba to na me bisa ngo se enti nipa pa ena hin nipa bi di wa asase wi so anti nipa presa oh ena hin nipa bi di nipa wie ye enya fe nipa wie enya fe ebi se mo akura ewa ni da so se yiku ma ye betimi di wo ma ye nkwa ya di yes awu nipa de ipe mobo enso ya na ire fi ase ebedi be se 1000 years wa asase so ye priki obusiafo se wan hwehwe Eradi asem ne wan fa mo bra obey mo boda bi obey mo boda bi bo moden na ba bi biara unim se obenya enkwa no tumrika ekọ hwehwe akiri kwan ebi se ye prehwehwe eniema hodo wiase a bebo ya setenem ba ye nkwa je ho adwuma de ye hwehwe ti se ya o se dia wotini de yakani nyina ya agro dia panria da bi obebo nsa no ti yenye very careful amen amen aja ya hwe eniema 1212 bi ewo trosem ni mu aba echiwade yes na ya na emere bebire no se o kan kra kire woni a enyo no na ekanti no onyi ntum na da bi asema me kan se Bible we no ate se Ghana ezansa ye kiro no ye fa no se what ya se de no yes yenim se Nigeria for ekiro bi this time ke no mu nyina akiro bi pa baako ma ki madan ho ya baako fi se one question ene nyina ya answer sabe be pa na ye nyina we one Bible ena ye yusu yes so uka tell me say o Bible ni different dia yen hawa adwene dem so onya kofa dia akire tum anu ko emu fita mu ntire tum ni dia masa yen pene the concept one Bible na ye hwie bi na so usua na se emu nsem no o so mfa no nya adwuma dia yen hwa o ma wo ntrese no the concept hallelujah amen 2 wa uche ye dia no tie asam ne sa utie ama wa ho yes uche ama ho me gina me kasa no enya se yenya akwanya ene ye bekan ya adwen akyere ne yakọ dabi Bible so kura ho kyerɛkyerɛ ndi kan ya da kyerɛkyerɛ ho ansa yes enti de ye beka no ye hwɛ ye medi so ansa ne abeka akyerɛ no kwasempa ana Yesu ma ya na da bia ayesa agoro no ebe eni pate sa da ye so be eni pate sa da ye so enti ye hwɛ atiwade Bible ne di kan edifo e ba atwero semu no Yesu nkom semu no atiwade no obeka ho asem okay before obeba so na atiwade no Mose mere muso yaka e de ato saa na odifo John asoso a oye odifo otwato a wo se ewie bire mu nsema e beba ho nkomo no so kra atiwade ho asem eto yes amen nti yanko apam dadanim na yini kan check Deuteronomy 22 di ono eri kan esase efa ho so ye ka se bibi ye atiwade a me sesia mi wai mi ni fufu yes enti wona fam no na ka se fufu ye me die atiwade mi chiri because me de kama no a me fe yes ana mi dibi na mi ntimi na okay because mi ni bida enti eye me atiwade a me mpe 2 bosom bia o wa asase we so bia no ye so wona de ye so wona atiwade enti empanifo de bu be se bosom a
why ye crowd so no better na no ye dey say on etiwade ya kyerɛ de na etiwade na sɛ saade na wo kyerɛ no ompe ntu de kana e de asem beba tu ye mu hia fie bebire wo ma ye woniane a e wa busemi wo mu fie mu ni prako ebi eni banken ebi ni bayire ye woni ma ahodo ebi nwi na mu ebi nwi na mu ebi nwi na ubusa wo ma wo mu sɛ ya busa na de yi etiwade ye chiri yenye saade no e wo fie ntu nya kwaye pe watomra ye de no to nkyɛn a mo amatene nkurase da no na ye obire bi wo wa eduru especially ebranda na no mtaye saade no ye branda oman ni mu kroni mu nyina ye sasa ye nkwafuum ye nkonsuum se obi akoto saa mra na ye so akoye atiwade ade a oman ni chiri ye kroni chiri no akoye ntodi musu oba kroni etimi discipline na ayana memma ni program fi sa ye ni pampo no se be se ye mra ni asede ya sese no ye disu na ye adwuma de a enye wade se nyankopon de a wase no ubu so akopa ne sewo dabi what I say? Yeah, we tiwadi ayempe. Once you say enkrade from abosomma. Say kwajini free bosom so me de omuna e kan ba me nyini. Yes, and the sound kran e kwajo mu free bosom so no. Yes, ebi wo we duru fiada bia yansa na tade fita. Ya sa tsira ma me no abofo na duane ni niam a wonya dai ompe. Akwai wa so ya bosomba yenye de yampram fanati ya kikaka ne manema bebere nti se o ma mini wo na wo bana ne saade na ya na bi wa ho me no ko yare da ho ya se ya de na tiwade ya kan ti so ye ntam ne ko bosom no so okay ya se ni o me be se me tuwa se mi si bibi so ansan me wura tro se mi o tu kwa ya drivers no offense ye kro mu duru wa so bi we fa no fen ye so duru so anajo a o so obo aben anya sa ya tiwade wo de car ne bebo nso ne ba it did not any be do a pay. Look at this. Ti me do be na no do so na je mo ba me am je o je sa se ni di se am pass nso na so la betena sa won to na ka ba na won sole a se tena hoy like the dro na so to wa abe na be mo se ka ba Davi me de tia fa so ma o sha de we nyina ye tini yes se e ye no kure enti eni pati di so ya mfa nya adwuma yes amen and amen amen me papa fi o mu ni preko enti so ba na wo di preko aye aduane na tense ne kra wo no a wo mu ba wakoto atwene yes na tiwade no no oba to atwene oni dim wo se ye tiwade e fi o akopem si be hu awurade a ye hu se fa ye nkwasa asem ene nyina ye gyaye ba se se fo me nda so di so o mu ni preko o to so de ni preko anu o de ni tense anu a preko na ma oba to atwene on fa bi nkana no nanka tumtanse no kwa wodidim yes eye tiwade amen amen sabe la pani enim o Ghana ha se wunim na okofa unia ba ye se ye de be tiwade tiwade enye yes ye do kwa himfia ye betwam dodia ana se betwam so endi se ni panim sa de we nyina wo wiase se ye wade bi efa na tiwade enye ni kwan se ni paye de ene ye hwe de obo so ni asase no so eka okay amen amen na sa kwasi we da bia uka na Satan so mani pa bi nimdie na wo muso so ade hofuro fa ho say Bible ne kan say ni say dia ni okay adade yanko Deuteronomy chapter 22 22 verse number 35 verse 5 yanko oban so bere ma de ya ko twaso na obere man so fro oba ntoma na obere man so manfra oba entema ebi se wono ye nyina ye Awurade Onyankopɔn ebi se omu ye saade we nyina ye Awurade Onyankopɔn de tiwade sa ye tiwade na se okay na se enya asem na wo kan na hia no na emom tiwade na wode koka na wo mpe no na hia no waso na wo ye saade we nyina ye de yi tiwade Awurade Onyankopɔn tiwade etiri amen amen ye wie be ba ko hwe ba bi a wona o ya ade Awurade mpe ene Awurade atiwade nyina ba bi wona wie ye be ko akopem okay hallelujah amen ba be ko akopem mi ya se me wono ba bi me duru bi a mi sie bi firi ho yes Bible nya no kwa na yesua ba kwasem yesua mpani nsem yesua bebuo wacha se yesua kasa wodo ana yesua Bible na ba kwasem wo ho
enti mummy en take any first people are here that certificate so Debbie any first people are here that kind Bible in church ni enti yan take any Christians no wana odi Christosum si ho wana woni mawurade ansa na yan ya beba no yamu so mo say e kwan ben no mu fa so dress kwan bay I know you one yes yanko Israel see here and Christosum ye hu mu dia Israel for yes e da no boa yan take the custom of Israel okay the dressing of Israel na yan find a comparison me make a say dia me ma Israel say Senya Rade Kwansu na wonam dia ade na wo ye no all right so obeye okay but so nya ka say e Rade Kwansu na menam na mom ko be say de wa dwene net enu nyansa endane nsa me dia masa ye mpene because Yesu na mu kwa ba no wase wonu ankasa no wa moni tiri ma anya dai ankasa no mpene no nani mu nyam wa moni tiri ma ankasa yes asem yo kan e de ne papa dia soma no ana kai enti samran sama ya kenkai da biya awade ni mai zafo a ode asade eto ho o kasade o tirade ope ani de ompe enti o temu mi ni sababa se me maya mabo mi di amfrewi obabre o wasa mani ana so ana fase ade yes owie no oba se na me di nsane no me esimanim de obetie ma se no obedi so no ensen na baba no so de oba pono no me nyina baba yes owie no saba what do you call it anyway Solomon see asore na wie a obom pae e hokra na yeme de no obom pae wie no se rade o mai obi o ba asore dan mo ba bom pae bi atie no so we know how we ba o jane na to atie no na me ni se rade be ka so odo Solomon e da sam no o je so se ane owi ya no the term and conditions at all some so tie samai na o ka se me ntie wo no so o so oye ta de eye ebre o wa se mami wa san fi wa kwam bo na ho dia ene ya men so sa o ba no ba bomba na me so me dai be ti ya so o kai na no titu se ane dabi o so le beta le ho ane me ti o dabi wan kasa cross bi se ho enti o kire ne ma ompe yes be na ti wa biye because they say hardly our Ghana oka enipa nte oka enipa mfa se enya biblical enya biblical enti enya de e be support ana ye problem kase pa ignorant lack of knowledge lack of understanding yes ye nim dia ye nim tiafe ana nipa bia on tie rade ase no on timi ne rade nante da e true on timi ne rade nante because say you deal with the scripture but you deal with process said you me so for kan yes ya solid there na ma wura bi say atemu de na ni masa yan kwa ya so busam ni asole sam wo debi wo so for na so kra yes sekra ba bi onam kra no ohu ba bi onam fa koni ni agro and the years of some it's not a matter of pastors and church anymore aya de wuti fa ya wutumi ya no na hia to asini obesa oba de bare ma de aya tiwa de yes stop it and one no wakatro oba ya onya onfawo yes enti sa church na fi ntimi yi waten ya ka say Christosum eno ani akomamu a you some question rich obi a wabodam obi a bodam dam ho atini mu no epie physical na say mpie physical na say me a me modam na dam ho antimi mu na me say da say edam a ma bodam na me modam enti sa me ne say ho me fa na kronkron awade suru atimi mu a ana enti na awade suru ani na no antimi teach me how to dress yes because the damini need them not tell how to what dress no correct and them tell how to dress and it's we are sure pastor the new spirit of God and the team and then to teach you how to dress the meaning now say we are until the in nyansa and the best as so and then dressing go ahodo yes dressing go ahodo your police dressing soldiers dressing doctors dressing nurses dressing
Adentia. Identify me who Jumakura oh ye. Yes, I was a chiller. Okay, any quality system, I think you two. Yes. By a system will be able to say, the Osaka green and white or yet any problem. Think of all Matadi. Yes. Kemani who's a Kemani Bana or Wanatadia. Some of the Bible that one year Tabia Odo. What says making kind in your Babu Atadi, or you are a virgin. Yes, you are Tadia, your man say. Israel, no more who's a virgin. You could afford Kuna Atadi. Santuman, if you're born with him inside, you couldn't wait down. Yes. You're a German for time, no so hobby. Prostitute garment. Yes. I thought, sir, Bible, a woman was in your Bible for a German for the who tell me? I know as of a tade. Please garment, as of a tade. And then I do Keneka. Yeah. A boy, you show yourself. You are so tade. And then what's that crop? And you Toma. A flower, and you was a summer day. And so because you say, matter of dressing ain't no part of it. He's a liar. Of what? Ghana. Now, so young son might be after dressing to say and come for. Yes. But the meet you a year, you know, say I saw about transfer or dress the very good. Yeah. And today, you say, for him to a Cremoni. And we say, if you're there, of course, of was on Pillar of Zion. And I'm so dressed, he said Cremoni. One time, dressing them Kuana or the Aquatana on Amaya, who is as I said, Ofri, a Christian. What money? I'm always away Cremoni. Meanwhile, so another Cremoni. And what I say, let us say, and Cremoni years so up. Actually, I don't want you to hear some young or dressing. What about Christians? Yeah, so you policy for the year. You can afford the year. You will come and for one call a plaza and question. I'll be home on time to manage it on. Only a issue trousers. Because the first prostitute woman of your Bible, all of this painting by Bible is painting, makers. Yes. What I said, you are grown things in now, all the day can adapt by the melody. And you know this letter, empty, young Susano, say a young movie, not a movie, a harota. You will be a bayfua, dressing better than your man, can near see. You can't come to be up, but a flip one. What because the way I saw when I am a dam, and we will see that. Was a taxi, Upentino, 2 colors into Obiana, my headache, just upon. Just upon the sign on what I said. I know the catcher was and just a car, a long cruiser, crown, the yellow boomwa, any papa, the original. It doesn't matter the type of car, the original. And the prostitute, what do you call it? Sister hotel. Many I can afford that. You could program in Adia say, do almost a line with 10, a bit senica, a bit pretty, a bit smart, a caca, almost 2 man, almost 2 with him. What I say? And the appearance you are digital. What's it in Nipa boy or near Juma where they are? And in advance and or in Yankopon Etuabia. They say, I don't food on a soap. Now, also, but solid them with the same dressing. Now, I say this our man. So, I come in some now, the young kind of area Zion former youth program will be a man in our dress such a trousers, James Kama, Matakin, as a t-shirt, and we see another lady on also. Wow, who be pretty men, who you shoot? What's to one? Yes, what's to one yet? What's the with him? Who's in a high also? Why a trouser? As a cartoon on castle, we stand on also the same dressing on so neighbor. Mummy and why never pretty young? Now to need the KU when you are simple an answer. To me, Priscino. I did a prison out there for me. I didn't know orange Francis. To me, one second and Francis. I was a 4 years ago. Yes, a very papa grow. Also, I'm signing money in a coupon. I'm only a shadow 7:26. Deuteronomy chapter 7, verse number 26. Deuteronomy chapter 7. Verse number 26. Deuteronomy chapter 7, verse number 26. Or say, na first word here enko fie. What say? And first word here enko fie. No one ever suggest. Hello. I just tell me. Me be say me nyanto ma say my Bible no.
ya ka se efia ehe fa Christopher ye fie ne ye fie David say e mani se o se me say e ko rade fie yan ko rade fie e no se me say sa wo be rade fie so awen de yi wonan yes okay aho ku wura dem ko anu mo amko aso mo eleta kekao no akotara bo eno ka e bone fie o se ko aven wonan ana o sa duru wa empentam emfiri ho I force to send them and they are so relaxed. And I'm more pretty. What's it? I'm pentam yes. And tomorrow, I'm going to tell no more time. Then you can't get any pass senior to you. Any kind, the come and send them. What them some class and yes, two. Oh, well, night. What I got now, and pentam the every and feel on call. And I say to them, and first, what they should have done. Enti mon kan tira testesa asofo nen kan tira Solomon say yes trouser say bone na se boy bone um ni fifi on um ni atiwa dia yedai awura ho fansa so na yanko de Yesu kan no nkom senim Matthew chapter 24 verse number 15 Wasina se mun atiwa dia boman no a na se mun atiwa dia boman no a sa ayade ya bewura konkon bia ho awura konkon bia ho yo ken kama nenti ase Bible te say mathematics o at some mathematics was a see one year or body so one pen. You see or we share the man find the umbrella. Yes. That is why buy and what see about blue roof here. What see about bring them a so for the phone in a tongue was up a siafo. Then you are said the young pipe of you. Yes, we have already said you should be free. Yes. And what see about roof here. The purpose near the Tiwadi at home. Mother. And to say a Tiwadi and men from ready for you. And I used to say, yes, we need a call you. Yeah, the women pen there, dear dancing, who say, Tiwadi and the bed, you don't know you because of the Ghana. Yeah, it's an old first crown, Yana Namon, no full time also. Say, or better trouser, or set trouser and the musu. Yes, not adding Toma. And look at the intelligence, not such a soft as I can what they call him for a room. Maybe not credit, say a quantity bedroom swan, Yabba Kuna, no rob the book at them. But you are who be that? Mama who be that? No, I will not work when it came, no, or the Beffy. And some someone talk when the women to say, and look at what's adding Toma if you are so. Let's take the ages, the apostles, the time of our forefathers. Yes. Our Christianity. Now, the young from there, 20 years to whom come. So I make him say, we know, but through her, get the two of them right for the fear. The trousers in I Raho. Assembly the very assay. Now, Father, the brain parties are grow of Osen French one day in Rami Fio. To me, I'm going to see what they are this year. Yes. Master, and you're running a more soon. Every. And you're running a more soon. Onimo. Oreba de Buya Satin. Enti, Sesero, Kushawa, Rade. Asam Kasebi Riba. Asam Kasebi Ribo. Areba, bebu ya ten. Enti sesero kushawa rade. Bible da hono omeja to okwa abutira. Okwa. Odiwiaku ya asem kura asem. Okwa abutira yenye sei. Okwa ha yenye sei. Na abrosefo ne bebu ya ten. Eja abrosefo. Asofo ne bebu ya ten. Dabi. They do software. Mufantana, some fanya kwareta. Mufantoku. So musiana ushekana urakra papa. Because in the shop ma anya bi. E wura kun oda so fi mu atamiensa o. Ba bi asofo no. E kunkum konkon bia. Ba bi ejina sa, ene ba bi ejina AMC bi adanse ne ye. E fa kunkum. Ene ba bi ni fa ni gu no e di ho. Ba we so ma me da kwatena kunkum konkon bia ho. Swadi a bomb no. At the top, and so Moduku. At the top, and so a bomb mess. At the top, or printing and yet. At the top, or senders. At the top, or Sakana. Yes. That's what
tiro me no so mame na fa tuwa de nko fie en fa tuwa de nko fie wa nya busudie se no na wa nya busudie se de eno manenya wotan na ti manenya wotan eja so kwa les mame on wa so mame assembly of mame wu na do bon nsem okay so wu na do bon nsem sa ma wo mu eje ne fere se wa de trust abeti tire ne to anytime wu ya ga se di fie abedi Debi. Aya maame fere anytime onye du krada wu na ne ho fa ne tiri nyo mfa aduro nka ne tibta ebo sense ya wo no as assembly of maame for hwe ni nsua no as ya maame panyini pa wanyini tetefo ni bia onwo mo so yi mu no wanyini wu na wanyini so ne ho fe papa what I say sa ma wo mu no obede wo ni kukum mbo debi hu and this boys no mo ngare no because me mo ankasa no ma wo mo ho ne nam ejo bi wo shebi afotesi no da koda fatesi no da koda nka edari ni lady bi fuka o si na hwini ye eni ne tuwati nyina epi afi ma me ba ko kramuni o wati mo boni sa mi to say yani ya wo boni sa no say ewade itapade nyina egu abon eyene kra yes adiwe na ka obo na bata sika wati etia obi ko so for 3 years sam ale ko wati won so na de ubiane beje won pata ne be fa on ba ne de sound eye ma me ni ya papa onye so nko be so afenu on ko yo ba no wati me afenu wasini tra na da no wasini tra ye ko ezo ni anywhere ibebe mfama ne bon ho na osibi ni musu ko ye mata adie nkwa na ye ji die nkwa na ye ji tuba ma komo atade a wo se de wako ojama ne hunu krom debi ko tare wo se yes sir o se mfati wa de Awurade tiri na nko ni fie ho manenya otane neti ebi se ya busudie efiri sa ayede abusudie na sa tiwa de edane abusudie lewa because me wo ba na me ne me ba na adanye ma me ne da eye tiwa de akwa na ye wu no na be ye abusuba what I say ente tiwa de ati no edane abusudie de enu mu du che tiwa de ade se bone ne mumuyo tisa me ne me ba da ye wo akwa na wo pie no oye busufu akra yes oye numi akra o kanu kra ni pa ne be fa no na Satan sele bufu because ana ken Satan ye no o de bufu se ni mu bre Awurade yi na ten o ma ne bufu yi ni pa bi a o kanu kra chere ne bu be sa susu wo fu na Satan na ye na sa bo za wa sele bufu because o de Awurade bu sa na semke unyo me na me shemi ni aso na so ye fo ne me na me shemi ni aso na mi ni aso hwe tio ni bufu Awurade ndiri pa bi a Satan be sele akoma boni be fo ne do mu yi na ten a na ni bufu Crepa. Leviticus chapter 11 so kika chiwa bi yentimi kenkan no beka yanka kichiwa bi nyanya fasting jamfo kwa disem abusafo ya kenya mi mu no kra kyerɛw ebenyi ni pasa da ya so benyi ni pasa agoro obo polu nsan ba data na ye nesi obo je say o san abefa untimi nya kwa me san mefa biem onim ai ade ne fa ne nso wa no enso a sa adwene wura mu a e say ano ye fia wura no koto atira asa untimi wura mu mpie biem sa de wi sabra botie eja kan ma me o say emu a woni ni de woni o say na Awurade kasa se Moses ne Aaron say mo kasa nche izo afo say ye no ne mu a mundie de to mi etiana 11 ono say mo kasa nche izo afo say ye no ne mu a mundie asase so mo anyina mu ntotebo mo wana wontote mu apaye na wontote mu apaye kula no pu de wodi ewesa no no na mundie ye no ku na mundie wana wo pu wesa no ana wontote mu apaye yoma efise wo pu wesa de na so de tote mu mpaye eti ne won tema bo mu nyina no okika onda odi firi mu asem so o de jump bra 11 verse number 11 na enya mweti wade ti enya mo bi boss ni nyina from 1 to 11 ni nyina e do de kire mu sa onu Israel for no sa de no e yo mweti wade ma mu mfa nka de o ma no when I am as if one say e bi te Ghana ha me nyiwe e no kura no ni say chapter 10 o be dane sa asem
ọmọ Peter o de mu a omu jiri no mu die efra de bere Peter ano ka tan se kum di wo se rade mi ni sa mamwe ho nte ano ka tan sa bia ma se ho no emu le tuade bi Joseph de ne ye tuade no wo mo what I say yes batata sata no di wo betwam and abra 11 kan bra from kaka na enya mo tuade muni wonnam no rafo nso munchi ade biara eni ntete ene abon wo nsuo mu no eye mo tuade na yenum na munchire ntubua mu munni wo ye tuade okwode ne okorewa ne okomfufu ne okompete ne asansa sede won sutie ane na hodo nyina ene so holi eye mo amu betra ka mu ya mo nkan we nyina eye niam onza wutia wo be bo niam izafo ekiri nyina akere wo yes yeni pakura no se ni pakura wo etiwade ompe that time no se izafo ko yes abi we ya ewade twawtwene Who free ni mamsa won kan enu mponu no na nkan tomo no nyankopon je wase wo ya ono so ye etiwade mo no Hallelujah. Praise the Lord. The yes to them one abusafo. Ye kenya me so no kwata heaven na ye ko no. Enya ade bia na be ko. Last week me boss wa solid them. Yes. Ye onyama bebiri asa ko na ewuram. Enkobi. Na America akra wo kwa. America wo kwa ye ye check up. Ai, check up. Ye no ko checkpoint who HIV ya. Onko. Who are the types no so onko. Who John Lisa onko. Okay sa wo onko. Mewa. Yes. American Poe. You just have your non canton heaven. Ha. And that is it. America to know that two new cotea. And they have got Revelation, Mammy. Revelation of the 21 from Anunzi. And Fabian fans are on a tenor. The Catea said, yeah, honey, pardon you. 22 verse 8. Yanko. Now, who for no one I want you now, who for? No one I want you any from beyond the okay. For the first place, you can be on the hallelujah. But I want to make up. Yes. You can be on the because a roof winning no question. A roof winning qua. You told me when he said, oh, you are winning the to number 9 and 7 on the so. To roof on the arm robbers. And I come for. Yeah, was only a good row for me. All of our arm robbers, but now I can see me in trouble and I'm grabbing your head. Obejane. And we go the amateur kutukutu. Now you've been free of the net. Obeko. The brain one number who done a person. But only when you know no one go anybody or now what I got a Shagana Scafo. Wa kakraka what the electricity where is every na wa security no asafa ai 2 dogs makwa 7 ni nyinati ontiri sana. Look at this. Ko ya na how bad me ho antana be ura ho padlock edit dem no antana the bed in the dem so ni nyinati ya to wo security wom cameras are wom omopono. What I say? Osuro. Boni bi adusu ehu to ni paso. To hufo enko kronim. Ana hwan mu. O se hufo ni etiwade yefo. Etiwade. Wona oye awade etiwade. Ado sanko fo ni nyina krono mu nya de mu kom. Awade etiwade bi ni dia ya mu boni nyina. Travel say awade etiwade. Yes. Mass mo. Eno so kan. Makers. Ese ko bi. Masturbation. Eno so kan. Lesbianism. Eno so kan. Obi one ne maame da e kan wo ne papa da wo ni nia da e kan wo bi wo fa ne yere to e no so kan ho dini wo ga so wo no yiri ntibe bia na tibere ne da wo ye wale fo wo ye no ho di e kwa na fa yere to you go to hell ko bu samtem tiniye samu ni wa wo so pono na na ejimi mu na mama se te edi mo nim wo gware na mama yere wo ba kuru fa wo to unyam ya bone fo mo ko bu samjem ni me ne ye tai e ye biri dan Abadam, I want to say, hey, many pound family. Why you are crying? Nabi, to you, who could get over far to know that. China, can I see Uncle Yellow, the Chuabiada, and Penny Manida, or what? Or do not come with something.
microphone so microphone for o ma process no committee no mo tram do baka say bi ayama no man na nje so baka adonte na wo say rade be ta wa ko so kuru be ta wa ko den na afa ikuru nko na kuru be ta wa ni say rade be ta wa den na afa ikuru nko na rade nka mo bon sam de mu ni ma de krontia kina mo siga na mu di agro mo de mo so na mo ko bi mra na ka mo hu ti so ana aya se semika aya sa okuru be ta ho aya manifest a German flow me welcome Bible can what the Bible say emma mo mira mo ho ase emma mo kuru no some ye ma de awurade asa ko sani ka biada o se ka bro wo se ma awurade ansa no bro wo se ma okuru na nye ya so de mo kwa mo na ka me tuma ni nyina asa no wo wa na ka ka me man kwa ne bu tu mo nyina asa wa so le ni ayo dokora de mu nyɛ saa mbo ada se da me kan enti atiwade won wo ye awurade ni so atiwade etia no sankofo ni nyina be kokoro na ti na kona cho ba tso no na wo ho atiwade yo ti sita me fro ebi a wo kwa obi ho ama de yam yan so sofo ye nim dawo obi anu ye nim an ka ye da yan kan se ye da ye nim ana Bible ne nia so yan kan nkotoi sofo ya damase ya mi siramu ebi afa fatera ebi no kre uma bakota America wo bebrebe nyina echo sofo na nese sela efi omum bizabu se ba ya hwemu ni make up sa wo yi ye no so ko to wa think of it na ko be $300 asase getting to $400 make us go you na me da for my ko ye no mo ye mo bo wo to yi ye fa ne sai ai oto bro ato ai uto kube oso kube me bra no this kana ko yes an me hunu yi make us any buru ye ono woni hu bibia o wana hudi me say o twa ne wodo pu mu ate say obi wa room enye yi ani ne ma pa wo pie ko se because of salvation my God Jesus and the do wa no ko yi nwa no we ko so de hu say ni bi o wo o ti awia wona me ya so no o pone ho a se so ata ni hu mo na me hu me tima o obi de ono ba de so no adane lankrisam ebi de mo leso sum a wo mu musika o mo to sa ne mani nyina because of salvation yes sha ba ko o be ba Ghana no o be ba ne dey so obedi no o se poka a o de be nante ogofi we mu nyina se na go pa so mu twane a de wo kre jai sa ne mo we wa wonni de wudi mbo o se ti te ba de ni masam so je fa ne ma di agro uti te ba de nu asem so wodi emfo yankopon asem ni so ewiase we onye friend no obegyawo akọ ti mu amu ye ya ye tiwade nyina mu be kokoro na ti e na hwa mu ana o se enyamamofo ejamambofo wona wo puru nyaman kromwa say ayi 224 hana minim da bi wo ha kazi fo ye program mu frɛ wasi akeke bia no mo keka say ye momu ye free dia ya umbeto aba na MPP na minim da na me te radio na ebuwa se bi wo ha pa sa buwase 224 kroma minim da sisa younger bo hu mo den can free to mom because any pound kwashe wo de me ka asem ba ko ni pa wo kwasiam so ye beifuo so ye busumfuo so ye dunsini so de ko ye class unim say ye say galamse fo no ne dunkwa ho me am ye no bi o mutiri ko fama no mu makoda no mu ma ye ritual no mu tike ba yes so you go febi fra kra kuma say no mu ma be so o mu no mu dawie no mawu de hu mo tikwa mi yes uni makoeji ya koti omina kosho wona eita aja omusu ti se mwa papa me wana so go wasi se na ateno no odene unya ezina ka jante nira menja etia oso fa ni nkadi mi na wa fa ni papa ba ko no wa ko to boko onko jaw oti nya me na pe abuofum na bi abira usi anu wa peti si anu wa woso no o na ati asofu ajimi na woka o se otuni na atam sam mata yeso so mo tuni na ira o apa
ana obi so ko pane wa won baby ba ko na ne to ne de no okosa no okose se so wo ba ko na kwa wo ba ko ha na okwo ni nyina wo baby fa ko na ne to no ba ko nko ai kakraka okwa na de no wakadem look at this yes you are the family you fa bi anim enti won wo bunya ma monko eji ye ni ji na monko shebi o ma ese mmoa o mu suwa o mu suti se mmoa ye tiger ye wo mo pasa wi ase nye de o ya se nye de obi o tena se ya o so le na ho nyina yin su na ma ya tintu ko so fodwa mo ko ya na wo bai obi a wo jere wo kunu sa fo yire ti wo kunu ti so ba ne tena se no ya ni kunu ma fo ya wa bodia wa bodia o so le na ju aso wani kunu na nkyɛn na wo su a wa bodia ne ya wo nto da yes ne ya sani free be man ho se sani ma free dem mu jame kaza sa wo ni pa bone fo de meko bu nsam ya ade ya me na ya me no obi de ya nkan nya ne de ti meko wo ni pa bone fo okotoko ko utiaka yes otomo utiaka ofruka utiaka ade se na me kwa wo fo me adifo de na de ma ba to dem a wo yusu nya nko tia me honka wo ni pa bone bu tan galo jane ni ya oyo bun sam ala ni sha me se ya me wo papa ya se Ghana national service for ma ya no awu mu ko national service for ai institutions so mu kwa empenifo no mo de data se me wi amemu odjuma o mu je so ya ma ho mo Edward to baby ye and ne kas me kan because am kan angel for ko am o kan for ko aso kan se se national service for mu ma na ma yese hwom tutu wei o de akoje wei ya so wi so ya se be for na djuma ya fa no. Look at this. But I'm many directors in the year. So man satira. Let's say I want to be deep papa. A cranny bow, you can carry funny sword in the Tiquabo phone. A man be able to say, me a Dapadieri, oh yeah, and say, and soon go. You made a bed, Faddy. What the bed judge to Bunsend, Musandio Sobako. And now you can't have the bed, you can't go out of the Joe. What the judge to Bunsend, ba so de je ahankwade se di agro eja kan si ni amfanya nsi o se ne edutufo wona otuodu ne aboso wona otuodu se o pepesi si wa adwumam yes we say otuodu we masa obi otuodu bia you go to hell edutuo no question una me so bia to obi akwati aso so bora we ato ne yonkodu mani da we ato ne yonkodu oso mo mte sa ni nyina abako kronachi ni abosonsom fo ani abosonsom they say the abosom na ekem it is from abosom sofo go for because you do that sofo bi sa ho ai konfo bi sa ho okona okase akoma kan o se me for bible nto so na mi ntuma look at this o se for bible to so what the bible to so ma no di sofo ko se say there hu ayu hu nkofo bi pro no mi nta ayu hu ne ya the bible to so ma no abusonfo be this of onu nyina wutuko na tibi ne atrofo atro propaganda say one factor antna Ghana untimi mobra ne da political parties ni bi without pro you can never live on this Ghana o se san ko fo nyina yes maami bi ana opie ni kropie ana ni oba no se dwamanfo ana ne mpenafo abafie o ti say o mu te kokoko no ana o mu nyina ko se odu pachi ebi sa feeling say you nya wanted papa ne tena ase no akwaba ke fe ni wiase say wono de o se odu na chi onu hu papa ne hu to ni say papa ne hu to le se gu ne bu no se wiase pa akwa ne se papa ne me kwa na mi sa ha ya do so ebi se oza asem na asem si woni mi se wo hu no ba se wo hu no o se ai ewiase paati ye akoso no akwani jibum enya me nkwa na msa hawo ya doso bebire si sa ebi se paasi enti konati no omo mo se se no obubu mu di no enya atiwade fo no nko a ono ya posomfo ya trofo atro wonya be no ntefo otade jani sofi jelin mo oso be ni mu dey won mu chefa tina youth program no be team no da so eye me da papa o meni mu chefa o ja eye ne tade deru mu no eja ye tade look
asembireba asembiribo oni aba ujabia wohe asam kasebi reba riyasi obabobo asuru senko obenani asasinyina senko oni aba ujabia wohe asembireba asembiribo oni aba ujabia wohe nasa na feliasi afamo mebo ote mwafo Yesu Kristo weba obefane ma Samisa Yesu atemu aberi asimwa adoforo na feme kakaya na mi yem seseme anunti mefile ya siesie me ho akosia Yesu obefane ma nipa ba yamobo mesha na mangala si bine famo mebo Yesu ribo Yesu Kristo eba obefane ma yakane ya chew onipa fa asam na nante na yakronkron yakonkron mu awurabe yakonkron ma obofo yakonkron mu atenkwa ye na awurabe babiem na orinye kom ejadi nanim na obesine nim ahuyenyafo sisa ene no wadombre ene no nkwaje da ebire asam ne metie ne maboa ebire semu na yetie ni aboa ebire semu ni akanya gopon kwaje wasama kyerɛw gane na de okra na benya honya makra nyame nhyira Yesu di mu